Kajingbam Pynurlong uba Thambor Shiwat Chief Executive Member Joga Giant Hills Autonomous District Council JHADC ya Jingdawa ka dorbar ki wahe kor ri Giantia ban Ithuh no ya ki kor ki ba ai jat chaka kme wat hadien bakila dap ban penpoy ya ki kerteng chaka council kani ka dorbar ha ka khandai trigo kala lengkot raja arponrio kala lej ban bu biang da ka jingtho pen kan mau hapo ka office try kam CEM ban Ithuh no kloy ya ki kor khnang ban laj na kinu ki jingma ki ban wan Habakran sikilat pathai kubor ba kru el pariat u president ulapen kan mau ya ke jingkular u CEM ban Ithuh no daka an ya ki kor ki ba ajat keme kumjo ya ki sengkor bat kino ya lam sengkor henrei Haduh mentapat kampat urlong ulong bakadaw bam Ithuh bat penskem daka an ya ki jatkur kat kum ka khirnet ba henrio kumbala ai bor daka riti trai kam ka ri lingba ka JHADC kan bu ha ka jingbam sngan ya ki kor basim jat na ka keme bat ka lawai jong ka jat ban rio Kumta ukerman baka executive committee ka JHADC hapo ka jingalam u CEM kin penmi hukum kloy no hapo ka life way tarik mentau benai kelalingkot arja apun rio namar bakim kwa ban shim da ka way pat ka lenti ban penbor ya ka JHADC bakan Ithuh ya ki jatkur ni bentau ultimate no ya kikur ki bahim ya ka jai kenjan ka bai ta hailor ka ni uniusnam kal bada yang ni hadok gini ki benai ko dadam Hadin wo CEM dadap kalamu hai ki bhe kur wo penmi no ai ka jingtho kanau chna no ai ka an kat kam ap ko bor na ka six schedule kerti kre kam gari India tada yang indo ni tu ka por resnau dia tip atau hadot ne penmi ta ni tidau mat ni liang yong i kam ki bhe ang ka kur de e ka jing pen kan mo atau wa i kam ki tre yang ka kur ki bhe yang ki kur go em ka ya kijai kenjana ga bai chami wata wa hai kre kami yong ikat ni da mi da takho wada bon gini ki wa kwa open do pendam ta em ka jing ngom chngan de ka kur ka jat ni ti da kani ka por sa chi sen ini ka leng yong i ki wa kur ongi wata wa ka council kat kam go to chna gi ani ga ti ka dostor to o ino ki hagani ka sen ka wa khado wa o temen no gini ki kor wara neten ga wa arwan ki we kor yong ki kor go per ki em no gi ga bor ka wa de pani wo ye ki e ki certificate yo pentep ya kata ka jing mantri ya kawan ga kor la no loriten la ka Jingdawa gini ki sngi wa ki dorbar ne ki senkor ki we ya takho gi kat ni ha ki banta wabo ka paisa ki bank da dup ki penbiang ki kot ki slakat kam ki anyong gari India kani da kta bha ko yite iwaman tri meluk ko panman ya ka jaj bru ki yong kam ki rilon ni tidak ni liang i ki dorbar ki bha kur wan biang i suggestion open kan mo yo CEM ya executive committee yang kat council ki yong wa ham thias ngi chong sngi de halar kan ni ka por dawa ka issue no eno ye ka jingtho kam wa ka secretary yang ga executive committee de pan ga ni i dep summit ko bon ta lor ga ni man i ki wa kur myo sa de i wan cha pharang wo kolam wo eno i ga jingtho khnang wa ga ni ka kam yo man no ko wa penchngan ye ka jaj bru yang i ki kur ki am tawir yang bru nyo trap kham tam ki kur ki wami nari jantia ki am chiki tawan ki thau yang ka thai la na yang ngas nyao ko wi to ga ni ka issue yu ong ga ni ko dala luti dara bon di de ki snem mo te kat kam te jing sket ka jing stang thau tho yo em chi bon ki de ki jirbit jirwat ani ki jing e kham tam ndei ni ka por se yo ya chong wo CM la ni wo ki officer ng district council ha ko wa liong i kwa i wa utimit no ya gini ki wa he ko wa em po i jantia ni bha ha gini ki sngi ko wa imigan ni khamtam i kam ki wa em po i jantia i em ki ko dong i da ko em stai ki bitwan ki district khamtam kam ja ko em ko ha po yong ka si hil tamu district council dis ket im em ya per ko ka si jantia thì vô cầm ha Shillong da kre kam gani ka an man an mo te mut i ko kre kam kor na ka por hab i wo ya ko wa di council lembagi an te kat kam tes yang i le heni por yang kerpat i
ya kani ke district council khamtam di borom yo CEM ya ki executive member go em hapot yang ga JHADC wa uchim khia ki wo penmi ya kani ke order wo timit ya i ko he kor go em hapot ri jantia khnang wa yo usuk ukrekam hago ya tengko i ki an ni bha ladam emi de kabor sang tho i wa miu le ye le miu wan rai bhai met yong i kam ki kor te hen kapor nga sang ko khobor go pha han kapor de borom yo CEM ka mukhle yong ga JHADC yaki executive member hiwaro yaki officer o kerpat yaki wa usang bha ki upasmat ni bha na kapor yo ke jingkular naki hendai Haduh ni kisngi yo wa mtip yaki daw ku wa mpuyo i kata jing angnot yong i te kermen ni wa yuluti hunu stem thmi hapo nu benai kamtam yong nu benai Januari stem arjar phaunru kermen nu pemi gi kan notification mo ko timit ya i kam gi wa he ko thari jantia kam ongan ni man galak ke borom yaki ko sa kemo yanom da yi gi ka pemi hi por yong ki ni ba ngai skam kan ni to ka ni bentai bhai met ni bentai ngang yong i kam ki kor ko em ha kan ni kari jantia kan ni to ka jing pentip wa ha ka khat artrik ong nai lor yong snem arpausan na wan yi chemi wo CEM yong ga jhat we wa de kularum ma CEM i wo ong wa hadin we klami ne benta wo tipmit ye ki kur ki em hapo pot usam yong ga JHADC te de klam di khanai he ka sngi te nei liang yong ma chiwat cao CEM the ong ngui kam to iviu le we wa upen le chwa wi agini ki kur ki de depan poi ha office yong ga JHADC kat wa yo pen senge chwa chi por ye ki tai ki kur ki ba yong ga biati te ong wi ki te ki open mi yi yong i ki yong ki ni ki em chaki ni ki thao em jing e te de kular wi i ti por open mi te yang ni de lai ki por ki sngi kat wi yo nei liang CEM buram yong im ti ban ki daw bon kam te wi le te ga dor bar ki ve kur de ye khut meeting i hagini ki bna December chwa kur snam rim te da rai de wi jing mut open kan mo biang yo CEM buram wa kam jo lai colleague yong o ki em yo o pen kan mo biang ye te kular yong o sia bhau timit no ye ki kur dai jing ewi dai jing tho dem nai te yo yi pen phet i kam che khamat ne pha de yoi kat kam man kat dang lai ki por i jing i dang yang ni le de phai lai chi ki thau chi is gentia howes gentia de bon ki kur khle ki vom tip de ki kamon tip ki yong i ki brun mam to te de timit ke district council li i ki kur te snyawi ko wi to ke jing bah le ne ke jing mantoi i jing em yong ke district council li i te le da kamni bai uman le kat ki tu ki snem de lai ke ka district council timit ke gi khon yong ka le ne gi kur ki ba em hapo yong ka mani bes nya am rem te kan tu ya ga executive committee hapo i yelam khamat start yong mas chiwat yo sia bha pendep le no ini bedep kular phi khnang wa yo yi pen timit ye ki kur khnang wa yo ye ke hok ba to yo ai da haga yong haga meeting go ye chongi hagini ki banai bedep da rai gi wa to wa kurpat yong ma wa sia bha pendep ye ni kam hapo ke le pha witrik yong ni January dan liang yong i ki he kur kerpat i executive committee was nya bhai kre system i kre lang ne bha ini bro to i jing mentoi yong ki katu kan ni i mentoi yong ki khon ki ti yong ke menrit yong ki khon ke regentia bro ko wi le de ki khon yong i yo gi ko hok kam ki sidil tribe teman khar tharai man em ki jing ko wit ban ki jing mentoi re ne ti daw se chi sen kentu jore ya ka office ko thamme e ka office yang ka executive committee kam jo la ki officer yang ka district council was nya bha bi u le stam wo yu pen yo
ye ni bo mut wa mangi khnang wa yo lek ukhle ki kur ki jaj ki wa wan na bar hagini ki sngi kat dang yoi dang poi ki por ki dang ja ki ni jing ja ki wa har jaj har kom te kan tu ye ga office kham tam honu snam thamme yo thamme wai thi wai prakhat yo thamme na dong cha dong yo yo ye ni bo mut wa mang kam ma de e ka ta ka sarkar India i wo yo i ni ka hok ki scheduled tribe te yo i ka ni ka hok te nga kan tu ye sa chi sin ye ga district council yo CEM buram yong i o sia bha crash le ye rap i yo i ne bha i nim to i jing to yong i ki ka tu ka ni ki ba ya khmat re ni to de jing yo bit yo byang yong yu bon wo ji i yo kam ki nong ye lam te sia bha ye rap ma yo yi upen de ye ni mo ki khon gari jang tia dengan liang yong nga si sin ban joro ye ga executive committee bro ko wi e wa kam ong tu wa thme snam thme wai thi prakhat yo man kam ki nong yelam ki start ki champang yo yi pendep ye ni kam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.